uyu munsi nta munyarwanda n'umwe udafite amakuru ku cyorezo cya coronavirus kimaze kuyogoza isi ndetse na hano iwacu kikaba cyarahageze. Mu ngamba zose tubwirwa, iya mbere yoroshye gukurikiza kandi nyamara ikaba ifite akamaro gakomeye cyane kuko ishwanyaguza coronavirus, ni ugukaraba intoki kenshi gashoboka twifashishije amazi meza n'isabune, buri gihe tukabikora byibuze mu gihe cy'amasegonda ari hagati ya 40 na 60. Aha wakwibaza utese koko gukaraba isabune byadufasha kwirinda coronavirus? Mu buryo bw'ubutabire, isabune igizwe n'ibice bibiri by'ingirakamaro. Hari igice twakwita umutwe gikoze ku buryo gihuye n'amazi byivanga hydrophilic, ariko kikaba kitivanga n'ibinure cyangwa se n'amavuta. Hari kandi ikindi gice twakwita nk'umurizo gishobora kwivanga n'ibinure cyangwa se n'amavuta, ariko kitivanga n'amazi hydrophobic. Ibi bice byombi bikorana mu buryo nta kibangamira ikindi kandi buri kimwe kikuzuza inshingano zacyo. Iyo rero dukarabye isabune, igice kitivanga n'amazi ariko kikaba kivanga n'ibinure, kiragenda kikivanga na bya binure byafasha ahantu, urugero nko ku biganza, ku mwenda cyangwa n'ahandi, bityo kikabirandura cyangwa kikabyomora aho biba byafashe. Naho cya gice kivanga n'amazi kigatuma ya sabune ikomeza gukururana n'amazi, bityo amazi agatwara isabune na bya binure hamwe. Kimwe n'izindi virusi zose, coronavirus ntabwo ari ikinyabuzima, ahubwo ni agakoko gatoya kagizwe na za proteine zikikijwe n'ibinure. Dushatse twavuga ko kambaye ikoti ry'ibinure mu mvugo yo gutebya. Nta bundi buhangange gafite, ikikabeshejeho n'iririya koti ry'ibinure kambaye rikaba ari ryo rikarinda. Coronavirus ifata ahantu, urugero nko mu biganza byacu. Iyo ukarabye ukoresheje amazi yonyine ntacyo yitwara kuko nk'uko mubizi, amavuta cyangwa ibinure ntabwo bijye byivanga n'amazi. Reka twifashishe urugero rutoya ariko rufatika kugira ngo tubyumve kurushaho. Mufata amavuta ya duteka, nayo buri yari mu rwego rumwe n'ibinure ibi twavuze ko biba bikikije coronavirus. Iyo uyashyize mu mazi ntabwo byivanga, ahubwo arareremba. Niyo wayacugusa akajana ntabwo bishobora kwivanga. Noneho kuri ya mavuta yacu arimo areremba hejuru y'amazi, twongeremo isabune ubundi ducuguse, birivanga neza neza. Iyo rero coronavirus ihuye n'isabune, cya gice kitivanga n'amazi ariko kivanga n'ibinure kiragenda kikarandura bya binure byo kuri coronavirus, bityo nayo ikabirashwanyaguritse. Amazi nayo uko yagafatanya na cya gice kindi cy'isabune kivanga nayo akabitwara na byose, bityo coronavirus ikavaho yari yafashe ityo itagishoboye no kuba yagira ahandi ifata kuko iba yashwanyaguritse. Icyo dukwiye kumenya ariko nuko kugira ngo ishwanyagurike bifata akanya. Ubushakashatsi bwerekanye ko bifata byibura amasegonda ari hagati ya 40 na 60 kugira ngo isabune ishwanyaguze coronavirus yirandure ku mubiri cyangwa se ahandi hantu iba yafashe. Ngubwo ubuhanga bwihishe mu gukaraba isabune mu rwego rwo kwirinda kwandura coronavirus. Uwajyaga yibaza ko harimo gukabya yiyumviye uburyo isabune ikoranye ubuhanga ku buryo tuyikoresheje umwanya uhagije mu gukaraba kandi kenshi ku munsi n'amazi meza, ntaho coronavirus yamenera mu gihe twaba twubahirije n'izindi ngamba ababishinzwe batugezaho. Mugire ubuzima buzira coronavirus.